Evo me na Zmajevcu, 31. decembar, zadnji dan ove godine. Snega ima dosta. Ovdje je sunčano i perfektno vreme. Divno vreme. Dole u dolini je magla, hladno, zima, tmurno, depresivno. Ovdje je perfektno i lepo. Eto ga, tu je i Sneško Belić. Ima bicikla. Nas troje. Nas troje svima želimo sretnu novu godinu. Evo ga. Sneško Belić, bicikli i ja svima želimo sretnu novu 2025. godinu. Sretni, zdravi, živi, beričetni bili. Sve najbolje. Živeli. Sa Fruške gore pozdrav.